Azuwi Bible Gabahili Rangumi the clay na tumsai currently where we saw coming Sarano Azuwi Bible text na Matthew chapter 21 verses 18 to 22 and tang the banglumsa. Ngatur shong kainung ni lat kong taran jishu tai hawa kala ana shong fu pele kawra rong tai ta apam chili vai ka chili ana maning la ki kamasam pang tua je na ana arong chili hangam atai mama tai lui lak ranu je na kawra rong ji ngalang de ngahui hawa sa khang thu ping na ji tai da mataka khai da hanga katha da kawra rong hi hiya ka thak da ngahui haw khalan je na jishu na athum ning hanga ina na thum ni ka changkhat ka hang hina na thum na shit ka sang leida ning khamong ma leilak la kawra rong li sa ka hai himang man machi maram khana thum na phung re hili aina khana thum na phung re hili aina tangda khui laka shama truly a hor sang haulu da hanglala chitha da shokra na thum na shit sanga kha se ha sa da gabobo psycho ru sampangra na khui khaina thum psycho ru li bru so kamin sarno nishlagai